Hayo atuh Bu. Ulah calik wae. Ha. Cek. Bunda Mira kapayun deui Bun. Mana Iya. Dewi secangjeng Neng Mira kapayun deui. Teteh Mira. Mana Oh. Dewi semanjeng Abid dong namanya tos nah iya tengeng jadi penasaran gepay asing rasa tinang tepi tetapan dan ita manang gawis jadi anjing bapak de bangsa ketua mina bagi pasung aduing salam yang ganti-ganti anu mana anu bagura kapayang anu bagus Abi pasrah sarana Abi disatri teguang teguang oh entah ayo mana tadi sedang aja lima aja anu bagus anu mana bapak ada bangsa ketua bidang bengi pasu gepay asing mama eka anu bagong tatean ai kapayuna mandang dolang harita ku ngasih nyarita dari anu mana aturan ada anu bagong abis kamu mau harap pemogon dui habis bosan putus pegat menang mau bisa disambung aduh bapak itu sama itu la jing anu sanggup jawab semua kabur cuy kepayon anu sayang Mama Eka Barokah Jaya kumolamu saya malam minggu aduh sanggup tanggung jawab semua Neng
Bapak itu mama itu pemangku aja nah saya Neng Dede sigi beung ke payun cus aduh bagus ok ibu ready centang pemangku aja kapayunan sar Neng Dede ke payun Neng Dede mama Amel Neng Dede abi kap Neng Ibu ke payun Neng Ibu ok mual pebogohan aduh epes ngapi bosan sar ke payun Neng Dede putus deui putus deui iya pegat muang Neng Rena anu sayang hai Bapak sersan anu Bapak aja tanu bager haturna kapayana Bapak sersan anu tanggulun pemangku aja tapi kapol jeng mual pebogohan aduh abi bosan putus deui iya pegat mau bisa disambung aduh Rotong Lugai Jaya wow keren Ibu Rotong Lugai Jaya soal tinang ini pakai kaulin harus sanggup tanggung jawab kamu apapun baru ci anu mana Ratinde mamandang dolar pemangku hajan mama tatang anu mana mama itu apa na itu tanggulung anu mana la mamandang dolar kepayunan cik mamandang dolar pemangku hajan produksi asli model Indonesia memandang dolar pemangku hajan bahan kira sedur ada pisang iya mama Eka Sabar Jaya ada bapak Putri mama Agun Alang Lugai Jaya mama aja anu bagur mama anak dolar anu saya Ibu Rande ada bagur Ibu Rande kemangku aja bahana tapira mama Amel seder mana pisang iya mama Eka tapi cukup sopan pikir bahasa nolong gue orang putri mantap memandang dolar pemangku haja iya asal dina siapa di dalam berjangkung kepada itu mama itu anu bager karena deui mama itu anu mana bapak sesanano bapak de bongsor ketua bidang bangi masuk
aturan ibarat di sementara deui hoyong dibayar rabona aturan hiburan deh bapak kesanano yang belum deui mama mel mama ajak kikisnya boleh bapak jeromia anu mana dolar deui anu bagong mama itu golong apa aja anu bagong mama doang apa naik dong mama naik dong tanggung bapak sersanano tanggung anu bagong bayar lagu kita ada nedong aturan ibu edi tentang pemangku hajatan saya Mama Eka sabar jaya Mama Eka sabar jaya pemangku hajat Mama ame anu bagus ngapayuna pamandang dola suwe orang istimewa Mama ame jamuan digomongan Mama Eka sabar jaya suwe ibu edi anu mana Bapak Haji Rafia Hari Jati RMD Bandra Doi suwe orang jamu Mama Endang Doi jamuan Mama Amel Mama Endang Mama Amel pemangku hajat digodong aren suwe ibu edi jenazah pemangku hajat Mama Eka dolar sabar jaya Papa kesana Mama itu Mama Yuna Papa Haji Rofia Sweet orang jamu memandang dolar jamu memandang dolar digodong aren Papa Haji Rofia Sweet orang ketemu Mor ketemu Mama Amel hati keluarin lu Mama Amel doi berani suwe orang gemuk ibu ready tentang apa baca Bapak Haji Rofia anu bagus suwe Bapak Haji Rofia orang mana Mama Eka dolar sabar jaya anu mana Bapak Jeromia deui Bapak Jeromia tepi taksir Mama Eka sabar jaya hati Mama Eka kocang tukang Mama Eka tanggulung sok pirang cuma Mama Eka dolar sabar jaya Mama Eka dolar sabar jaya kuati Tekang endam Bapak Jeromia deui mending diri Bapak sesana tanggulung pemangku hajat dikikirna mani Mama itu Mama Amel Mama Tang dolar mending sawah Mama itu tukang ada raja Bapak itu deui abang atuh ngalagatung langit lewang Mama itu sedang sayang alik-alik Bapak kesang anu tanggulun pemangku hajat dipimpin dengan penting anu tuh Bapak Jeromia deui anu mana Bapak Jeromia Bapak Jeromia kerjati deui kenapa sih dimong
Bapak tersana no tanggulun pamaku aja deui atuh anak ngapain saya aduh ibu rande gede ibu rande ini bagus lamun nyaong lalakku anu kacukang ibu rotong doi bagus anu mana napayuan ibu rotong luka jaya Bapak Jerome ibu Redi tanggulun tuh gini Bapak Sersanano Bapak Sersanano tanggulun Bapak Jerome ya namun nyong lagi Bapak Jerome ada bagus ibu ande anu mana Bapak Nagenawan apa mampu hajat anu bagus Bapak Sersanano dulu hai hai ibu rande sayang Bapak Jerome ya deui kaca bini Bapak Jerome baheula Bapak ya deui ibu rande deui anu bagus ayo nama ibu rande anu bagus mamah Nagenawan Bapak tersana anu tanggulun anu bagus kapayuna ibu rande Bapak demong serang ketua bidang bengi pasuh deui Bapak atau bajai kelakon petik tapi ibu Edi tanggulun anu barat anu bagus sayang Bapak Ratol Jaya mana apa na itu tanggulun anu bagus kisahnya sayang kongsi diri kedajati setia mah ibu Ratol Jaya anu bagus waktu balakang